Zvanična delegacija grada Guiyang iz Narodne republike Kine boravila je u Srbiji, gde je u više dana posetila institucije, kulturne ustanove i sportske organizacije u Beogradu i unutrašnjosti zemlje. Provincija Guizhou nalazi se u jugozapadnoj Kini. Glavni grad provincije Guiyang je poznat po svom muzičkom festivalu koji se održava svakog vikenda na otvorenom i predstavnici festivala su želeli da prodube kulturne odnose sa Srbijom. Prvi susret održan je u gradskoj upravi grada Beograda, gde su predstavnici prestonice dočekali goste i predstavili mogućnosti za unapređenje saradnje u oblasti ekonomije, turizma, kulture i obrazovanja. U razgovorima je naglašeno da se odnosi Srbije i Kine razvijaju u duhu tradicionalnog prijateljstva i strateškog partnerstva. Nakon prijema u gradskoj kući delegacija je obišla umetničku izložbu Jelene Singidunum, koja je privukla pažnju kineskih gostiju zbog spajanja tradicionalnih srpskih motiva sa savremenim izrazom. Hello, I'm Linda from Eurasia Center. Ja sam Linda iz Evroazijskog centra iz Brisela. Ovde smo došli kao delegacija grada Guiyang na poziv Kulturne asocijacije Beograda. Trenutno prisustvujemo otvaranju izložbe slikarke Katarine Singidunum. Divimo se njenom stvaralaštvu. Ovde smo inače došli kako bismo uspostavili saradnju između grada Guiyang i Beograda i posebno između Kulturne asocijacije Beograda i Udruženja umetničkih izvođača iz Guiyanga. Nadamo se dobroj i uspešnoj saradnji. Uskoro ćemo ovde imati i veću delegaciju privrednika iz grada Guiyang, a nadamo se i uzvratnoj poseti gradske vlade grada Beograda Kini. Trenutno ovde uživamo u suncu i gostoprimstvu Srbije. Nadam se da ćemo se svi uskoro videti i u Guiyangu. Hvala. For Serbia, for the sunshine, and we love it. And I hope you will come to China and love China, love Guiyang. Thank you. Poseban deo programa bio je posvećen akademskoj saradnji. Delegacija je posetila Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde su predstavljeni zajednički projekti razmene studenata i potencijali za primjenu novih tehnoloških rešenja. Drago nam je što smo došli u Beograd. Ja predstavljam Udruženje umetničkih izvođača iz Guiyanga. Veoma nam se dopala Srbija, naročito Beograd. Smatramo da je narod ovde veoma druželjubiv i veoma sličan nama po naravi. Nadamo se da ćete i vi doći u Kinu i posjetiti Guiyang. Tokom boravka u Srbiji, gosti iz Kine obišli su i Bajinu Baštu, gde su imali priliku da se upoznaju sa turističkim i privrednim potencijalima zapadne Srbije, kao i sa prirodnim lepotama tog kraja. Hello, dear Serbian friends and guests. Hello, everyone. Zdravo. Veoma mi je drago da sam ovde u Beogradu. Zahvaljujem se na srdačnom prijemu. Ja predstavljam Sansui Dak udruženje. Nadam se da ćete nas moći posetiti i u gradu Guiyang, jer je naša provincija poznata po izuzetno ukusnoj hrani i dobroj zabavi. Očekujem vas u Guiyangu i provinciji Guangzhou. 来品尝一下我们的三岁鸭。我们三岁鸭在贵州有着600年的一个历史，希望大家能够来多多品尝。谢谢。Sport je bio važan deo posete. U Fudbalskom savezu Beograda gosti su razgovarali o mogućnostima saradnje i razmene iskustava u omladinskom i amaterskom sportu. Oni gledaju te neke formalne stvari i bili smo 7 dana i u tom godinu sam čak bio i zajedno sa delegacijom. 2,880 events a year.
我们一共有我们公司呢已经有32年的。We have just finished a huge Guns N' Roses stadium concert. It was around 50,000 people present. Last year, when we did Rammstein, we had in 2 days we had 100,000. Poslednja tačka programa bio je simboličan obilazak gnezda belih orlova na Kalemegdanu, jedinstvenog turističkog mesta sa muzejem koji čuva tradiciju srpskog srednjeg veka, gde su gosti imali priliku da se upoznaju sa slavnom viteškom tradicijom i nacionalnim simbolima Srbije. Delegacija grada Gujang svoju posetu Srbiji završila je porukom da su odnosi dva naroda čvrsti i trajni, a novi kontakti predstavljaju osnovu za još bližu saradnju u budućnosti. To be our guest again. Thank you， 希望还没来还来。好，开始来啊！好，演的两人，重新完整的贵阳。Follow me， 贵阳。Follow me， 路边。